Ingane zakwethu impela isiqale phansi impe phakathi kwazo izinyanga esingabala yena uDr Khehlelezi naye uKing Bhaka njengoba ke impi yabo ke engazuthi ke isifike ke ekwanqingetshe sengisho phela ke kuvuthwe indaba bafethu impela sibona lapha ke uDr Khehlelezi njengoba ke esephumelele ke sidlangalaleni ke efaka ke challenge yena uKing Bhaka uthi cha impela ke usekhathele ke ulokho ke emane ekhuluma ngaye futhi ke eqamba amanga wathi cha yondoda ke icela ukuthi ke mina nawe ke sidibana nje eringini ke sitholane ama-bodyguard siwashiye ke sihlubane nje ngenqindi kube khona osalayo phakathi kwethu mhlambe ke kuyosho kube ngcono ukuthi ke omnye akhulume ngomnye sesazana kahle ngawe ke amankomane bafuthe impela yena ke uDr Khehlelezi ke obese seqhubeka phela ke ethi uKing Bhaka ke uyintombi kwamanye amadoda bafuthe impela ke angazi ukuthi ke leyo nkulumo leyo ke eqonde phi kahle kodwa ke mina ngimbuzo sethi MTV ngithi bafethu ake nginishelo yona ke le nkulumo kaDr Khehlelezi nani ngenizwele wempo kanjani uyintathelo nayo yoninyanga okokuqala number 2 wena ulala namadoda ngiyakwazi wonke lokho lala namadoda mina ke ngiyinyanga lalela kasenze kanje asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu uma ngempela ukuyinsizwa ake ziye eringini singaloke sithola abantu impilo ake siye eringini siyohlubana nesibhakela oyowina uyothatha 100,000 nama-sponsor amnika imali mina nawe ngiyacela mfethu sengikucela nge-challenge nje manje sike siye sibhakele manje sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga awukazi ngufonela ungazi qamba amanga lihlazi yilokho nje angeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile. Hayi ke wengane zakwethu impela ke zinjalo ke ebese niphathelele zona yona ke mbuso City MTV ngithi nje wena hlala nami mina ngihlale nani nginethulele ke ezona zishisa wengane ke zakwethu ake ngibambela ihlangano yona ivideo ilandelayo.